ke a le dumedisa lebitso la morena wa rena le Jesu Kriste wa Nazareth. Lebitso la ka ke nna sister ke newe mo kanaleng e ya Narrow Gate Sesotho. Ke a le amohela kaofela mo kanaleng ena le ba baleng ba batjha ke a ba amohela ngwaneso. Mo kanaleng ena re tsamaya ka Narrow Way bana beso. Ke tsela eo e tshesane, tsela eo e tshwanetseng gore ha o tsamaya ka yona wa lahla ngwaneso mo re rutwang ke modimo mo e leng yena a re bontshang tsela gore re tshwanetse re phele jwang ka lebaka la gore mo ha o iphelele ngwaneso go phela modimo ka re wena and ke yena a o bontshang ditsela tsa hae. So ngwaneso tsela e lebisa bophelong bo bo sa feleng. So ha re tshwareleng go fihlela qetellong bana beso. Ya bana beso tsatsing la ka sheko ke tlo bua ka batho bao e leng di-prostitute, batho bao ba rekisang mmele ngwaneso, ba phedisang bana ba bona ka o rekisa mmele. And then ngwaneso e le ntho eo e modimo a sa mo kgahleng ho hang ngwaneso, ka lebaka la hore modimo file motho o mong le mong bophelo hore a phele ka tsela e tshwanetseng, hore a fumane mosebetsi, hore a kgone ho support-a bana ba hae. Mara ka tsela eo lefatshe la rona le senyehileng ka teng ngwaneso, ho tloha kwa hodimo kwa ka nnete ho senyehile lefatsheng ka bophara ngwaneso, ka lebaka la hore bona batho ba mo hohle ngwaneso re yeng lentsweng la modimo pele ngwaneso. Lentswe la modimo re tlo bala mo ho tshenolo re tlo bala mo ho tshenolo ngwaneso, tshenolo 22 verse 15 yona e bale ha jena e re, empa ka ntle ho tla sala dintja le baloi le bafebi le ba bolai le ba rapela medimo ya bohata le bohle ba ratang leshano le ba le etsang, bohle ba ratang leshano le ba le etsang. So ngwaneso mo ra utlwa hore mo ke buka ya tshenolo mo qetellang mo teng ngwaneso, hore ka ntle ho sala baloi, ho sala dintja le baloi ngwaneso, ka ntle ho sale bafebi le ba bolai le ba rapelang medimo ya bohata. Ke bona ba tlo salang ka ntle ngwaneso, ka lebaka la hore mo modimo lehodimong ha o kene ditšhila ngwaneso, le bao ba ratang leshano le ba le etsang. So ngwaneso lehodimo ha o kene ditšhila, se se no re bontsha hantle hore o kene lehodimong o tshwanetse o lwanele hore o hlweke, o tshwanetse o lwanele hore o phele holiness, ka lebaka la hore ngwaneso ha ona ditšhila tse tlo kenang lehodimong. That is why re dintja le baloi ba tlo sala ka ntle ngwaneso, le bafebi le ba bolai le ba rapela medimo ya bohata le ba ratang, le bohle ba ratang leshano le ba le etsang ngwaneso. Ka nnete o tla fumana ka re dintho tse ding tse ke dintho fela, and then ha lentswe la modimo le bua o tlo bona ka ra ke dintho fela, mara ha nako e setse e fihlile o tlo bona hore ka nnete lentswe la modimo ne le bua nnete, ka lebaka la hore ka nnete o tla ba o bonahala ngwaneso hore dintja jwale di sala ko ntle, bafebi ba sala ko ntle, ba bua leshano ba sala ko ntle, bo bohle ngwaneso ba ne ba sa phele ho ya ka modimo ba sala ko ntle ngwaneso, le baloi ba sala ko ntle. So ngwaneso ko ona bjanong the reality e tlo bonahala ngwaneso. Ya hona jwale he re tlo ya lentsweng la re tlo buisana he ka batho ba rekisa mmele, batho ba rekisa mmele ngwaneso, dikepeng ba rekisa mmele, di-aeroplane mo hohle mo ba rekisa mmele ngwaneso, ka lebaka la hore ke batho ba ijwetsitseng hore bona ba tlo phela ka ho rekisa mebele ya bona, hore bana ba bona ba je, bana ba bona ba ye dikolong, bana ba bona ba etse ba be le ntho e nngwe le e nngwe. E re ko tjwetse ngwaneso o tshwanetse o sokolohe for bophelo bo o bo phelang, ka lebaka la hore le hona o rekisa mmele ho tsamaya ka direnke ngwaneso, ho na le direnke tse phahamileng, direnke tse ngwaneso
ho sa kene mang le mang bo makgokgorwana ha ba kene ngwaneso ko direnkeng tseo tsa batho bao ba rekisang mmele ka lebaka la gore ho more expensive le bontate ba teng ba phelang teng ngwaneso ba mo kore ke di-billionaire so ho tsamaya ka di-category ngwaneso mo ho rekiseng mmele so ba leng ko godimo kwa ngwaneso ke ba etsang ditšhelete tse tšhisitsweng ngwaneso ba etsa ditšhelete tse tšhisitsweng fela ka awara fela so ngwaneso ipotse gore na nako e yotlhe o tla ba a entse bokae ka lebaka la gore mola ke di-billionaire mola ke batho ba na le ditšhelete ngwaneso ka mefuta ya bona so ngwaneso ipotse fela gore na batho ba ba etsa bokae ka letsatsi tšhelete ya manyala ngwaneso ha ba qeta mola ngwaneso ba o fepa bana ba bona ka tšhelete eo and-e e le ntho e sa kgatlheng modimo and go na le ba ngwaneso ba le mohare mo le bona ngwaneso ba na le dipoleke tsa bona tseo ba yang ho tsona ngwaneso ka lebaka la gore ba tshwane batho ba ke nnete ba rekisa mmele kao fela empa ba tsamaya ka di-category and then so bjanong ba ba leng mo ba ba leng mo hare mo le bona ba na le mo ba phelang mo teng gore ba etse tšhelete ngwaneso and then ba etsa tšhelete ha ba qeta ba isa hae go na le bao bereng every day motho o rwala bag o ya tsamaya ngwaneso a re nna ke a tsamaya nna ke a mosebetsing and then motho wa teng kante ha fihla ko o a tseba gore yena o etsa eng gore go na le ba ngwaneso bo tlo fumana every day motho o tsoa hoseng ngwaneso ka bo 5 or ka bo 6 every day o a tsoa ngwaneso ha ka bag o bua boshiu ka bo ma 6 ngwaneso ka lebaka la gore yena a re wa sebetsa le lona le tlonana ro ka nnete wa sebetsa kante motho o busy o rekisa mmele so ngwaneso go na le group eo ke bo mme le banana ba etsang mosebetsi o ngwaneso and ba tsebana kaofela so ngwaneso ke batla wona batho ba rekisa mmele gore na ke mang or o fumana bokae ka letsatsi ha ke na taba le seo ngwaneso sokoloha ntho e o e etsang ka lebaka la gore ntho o e etsang he ngwaneso e na le kotsi haholo ka lebaka la gore prostitute ngwaneso ke ntho e tlo isa mollong bohloko ngwaneso so ngwaneso ke kopa gore o sokolohe e sa le gona jwale ha o tlwa message o nape o lahle ngwaneso o itjwetse gore nna ha ke sa tlo etsa dintho tse ha ke sa tlo rekisa mmele ke tlo phela ka tsela eo modimo a batlang ka teng modimo rena ha pallwe ke letho ngwaneso ha pallwe ke letho ra ka o hlokomela ho nna le hore wena o tsamaye o rekisa mmele so ngwaneso sokoloha batla modimo nako e sa le teng ka lebaka la hore se o se etsang ka nnete ke mathata fela ngwaneso sokoloha ngwaneso ke a le rata kaofela a re apareng kobo ya lerato ke sona tseno ke le tshwaretseng tsona letsatsing la kasheko ke a le rata bana beso ke kgale ke sa bonagale mare ke teng bana beso ke a leboa ka lebitso la Jesu in the mighty name of Jesus amen.